U izdanju Eparhije Budimljansko-Nikšićke i Instituta za srpsku kulturu iz Nikšića upravo je izašla knjiga Besjeda mitropolita Antonija Pakanića koja nosi naslov Da radost vaša bude savršena, u prevodu protojereja Ostoje Kneževića. Iz predgovora srpskom izdanju ove knjige izdvajamo riječi preosvećenog episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija. Mitropolita Antonije najprije znamo kao čovjeka koji mnogo pažnje posvećuje poretku, kako unutrašnjem duhovnom, tako i spoljašnjem u odnosima i postupcima. Mitropolit je u svojoj ličnosti satkao najljepše vrijednosti duhovnosti i tradicije Trojice Sergijeve lavre, gdje je stekao visoko bogoslovsko obrazovanje i primio monaški i sveštenički čin, kao i kasnije Kijevsko-Pečerske lavre, gdje je vršio dužnost rektora Duhovne akademije i obavljao mnoge administrativne funkcije u arhijerejskom činu pri Svetom sinodu Ukrajinske pravoslavne crkve, do sadašnje veoma odgovorne dužnosti predsjednika odjeljenja unutrašnjih crkvenih poslova. Pojava ove prve knjige mitropolita Antonija na srpskom jeziku u izdanju Eparhije Budimljansko-Nikšićke je svojevrstan izraz naše blagodarnosti visokopreosvećenom vladici za njegovu ljubav prema našoj eparhiji, koja je izražena kroz njegove bratske posjete i učešća na našim bogosluženjima, kao i veliku brigu i podršku koju smo od njega imali u vrijeme stradanja i odbrane svetinja u Crnoj Gori.